really rural urban migration. Yes. Yeah, migration na tofauti cia kire itigaine. There was rural urban migration. There was urban rural. Yes. Which is usually not very common. Ado matie dete. Urban rural. Ate kuhuma town. Yes. Ugathama gicagi. Yes. Muno as it was the norm rin. Ado mumaga urban magathie rural upon kindu gito retirement. And thiko ici ri ado marina ta DK igakagwa Nairobi makaruto ta thangari ke muda. Yes. Bikukwamia tao. Watu wanakwamia tao. Yes, yes. Nado na onemacho kile makigia of course through these wonderful real estate companies kina Dhahabu group. Yes. Dhahabu land wakora ni maredia broti mundu akagura handu ugaka retirement home. Atedo atira ningo gicoka rugongo muno kwate kari angi. Ne omigunda rugongo gikundera. Tondu mugunda wagairwo athoguo mari kendari. Magairwo ri. No matingihota kuoera ciana ciao inya. Kamugunda kau ni gakundera. Gakundera ko mundu akaencourage kugia wario wake. Wario wa maundu. No ne rutumire rugongo ri. Yes. Tuka uko matauni-ini ri. Noguo fitness na thia yurite. Tondu uko gutikire mawira. Ate marito. Yes. Lifestyle ya uko ri tadu msore unu wa avisi. Atida kindu kia kiritu ario ya haha riu ni camera na computer laptop. Nona kodi ni rugongo. Agi kita watekeja mkire motu wa macani nakyo ikagio. Katika agire na igara inyanya bas kana ni ndi agira ikurukia mai na mutongi agamba tete igara icio cia macani inyanya no riu likelihood ciake cia kugia na mwiri we uraigi hari. Yes, it's very high. Ono ngira ugatiriri. Yes, probability ya guthiunurite ta mzimari iguru kiasi kiugo kunora ise no ni bale ndari muheju muno na ndahoyaga Ngai. Yes, akahe hinya wa kugura kanyama ngahota kuria ona ni kwihinde we yatwaruta ira amiakori riu na thina wakwa to kwenja tanginya kuma. By there is bean and shrimp. Yes. Kwenja na kuma. It was wariomu. Riu no maikarage guku ri. Ni ukinya handu ukenda guthie kindu gitagwo gym. Yes. Yes. You know life is a palindrome of sorts. So very good. When you don't have a lot of money, you walk very many distances to look for food. When you have the money, yes, you walk very many kilometers to burn the food. Wow, repeat it. When you have money, you walk. When you don't have it, yes, you walk very far to look for food. Usietha. No ria wage indo bega. Uthia ndige kilomita ingi nyingi muno gucina irio. Gucina irori. Tondu riu ni cingehire, ni unenehire. Yes. No ni uthia gym ningi. Especially we beginner. No wage hinya. Ko ni ona ndambire kura ni thia biking, nyendete biking. Ni uthia gym. Athi hau. Morale. Mwiri waku unyitanite ta kindu kingi. Especially arume. No yana kabata inyo. Especially arume. Ingo tikoragwo na pressure. Ukaigira. Kaja na ga treadmill. Kaya speed kani. Ndabona kama mwaka athiururuka o itengeraga. Ne hale iguru. Kahora. Hayo kake moda hau we. Nikao thaka nyamuka speed maita mana. Ukarigwo ni ati oreka. Na ka incline agekira kalima. Ucio mwena uyu, ko ngi mwena uyu, makorora mariga gwatiriri. Are you really okay? Ndio yote hile. Na hindi ugeretie. Ukaba gushika ono. Mathire. Ukagure haure. Hena gichonoko kidogo. Laki wapi heleke. I can just imagine. Well, ukwone thio no by your standards. No geretie pio. You're a beginner. Ukona mujeji nginya kwaje kirete first year ya guoko kumwe. Uri na icoka. Wena kawana baki ya kure. No urathia tire ndimiri gatagamba pocho. Akaja bakara of course. Akaja mwakura.
Usijali hata mimi nilikuwa hivyo. Tukianzaga hivyo. Ukamenya yone. Kone kugodhwa kienda character development. Nilikuwa tu hivyo mzae. Usijali kazana tu. Hiyo tumbo hivyo iko. Ukimaintain tu gym miaka 2. Miaka 8. Mundu wa barosi. Ukona haure. Ukahera treadmill. Ni harachoma. Yes. Kaba kuera hau. Ndio kĩrĩa rũrĩ ciaku nĩ ithatũ nĩ ũrĩa ũkĩgithagia coma sufuria na kũrĩa ũnjei. Yes. Kaba kwehera hau ũkona acio anake rĩ nĩ marakuonithia ũrĩa wĩ unfit kaba ũthiĩ ha cuma wathiĩ ha cuma ũgathukia rĩmwe ũkaigua ndĩauma thĩ ũkĩra instructor akũhererie mahiga ndĩ ũrĩa meheragia by the way hakoragwo rĩu na weights tũrĩa tũnini ũthiĩte ũguo rĩu ũkehererio na hapo at least kaoneka twacingine mbiri kehererio mũno kajia kuoya o mawaida marĩa rĩ maoka wacio macio makoria oya ni aje uniadicie waita pakiasi hindi umite tutu ni tuni hindi unaona totindikite rori ya hino yes nogiritie yadicie wait kidogo hapa nipige kadhaa jana nilipiga ngapi wewe hindi wewe ya maita 10 wewe utoko uruka agoyoria jana nilipiga ngapi jana nilipiga 500 leo acha nikanta piga so 7 makinainagia haho guo kinyondo-ini kia makomo uguo githuri uguo ukarigwo magana mũgwanja no woya maita 10 waigua to ngigaya no menya no ũkwanyerete yes ukauga ona hori ukoria instructor ati excuse me kunja kindoro wale watu wanaansia hamwekagi mahali wakiwa pamoja wanasikiliana sababu naona ni kama ulinileta kama professional watu kama mimi wamekaa wapi na muku niambia mtu anafaaga hii Shillong nilikuya na Kenyasa twende wewe na Kenyasa kiana githuraku kari boko wende iria thuri akiama kiama no athie gym guoya ndajiria gym oire ndogethi kumera kuria huma na I can imagine hindi ona energy levels ni ciambia guikuruka ojo watiriri kama ni beginners labda wanze pale kwa bike ndio kwa bike ikoragwo hau at least stationary yes okay wacha nikusetie strength ni matanga mau ni momagi yes kaya ndikiri ndio wewe toko uraitanga ri nginya okira na ritire Wachire tiendo wathi safe landing kigeria o mawaida maria magoka oya jemo nikausha hiki tu kiasi kausha kiasi na no hali ya uma nikaushia ile iko loose maze ni aje rani ukarigwa atiriri kai guthiaga atia ukauga aje ki atiriri akiathi kuri aria ndi herire mukirikia ri kindu gito aerobics yes unaona hena instructor haria one muyakiriro rwimbo hau muyakiriro hau my dream my dances nini over the rainbow so high my dream is this way that way down down ni na rege ni marathi down yo wega ukadi watire tatiga kari ni nakuri kadira meto wethemba karoko igwa aside 1 2 okay go down 1 2 3 4 down 1 2 3 ukati go down rege mayo it's such a bad experience for a starter why ni oziori wokira ruciri ndwamba kuhota gukiria nginya moko hello Mr. Awero, how are you? Calling you from the gym. Are you making it today? Nuroka. Wacha nijisikilize.
Ndĩrona nĩ mũndũ ũigĩrĩire akũrũ harĩa rĩ. Box center yothe. Tawapo wethikĩrĩrie. Watu wa gym tafadhali, trainers ni moigua mugatwara andu kahora. Nakoro we na icoka. Ige gũkuonia arĩa angĩ ta mena kiria. One moka gym. Mu encouragement. But they ona nini kio daumire gym giga kaba ku bike forest. Waje andu acio icoka ri. Abaka akũrĩa press ups akĩoya kahũra rũhi. Pa. Ndio weri. No igire ndathi ũhure thĩ ũũ. Ũkaigua mapio. Ũngĩoya rita rĩngĩ nĩ watahĩka ngoro. Tukigagara na ciaka